Sohail Akhtar Samiruddin Wangoibi mahakna bayan amamiyam gimamang thambigani. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huma jannatuka wa naruka. Nungsizar ba islinaw sing Allah mapumahang na iko'y nako'y tuding magpo ngasi pawagi punsipi na biduna ngasi matik mapunta na talaba pampamus na pambang panbiri matung darako kunsida sungasigi asikang na pampamsing na pambang bagi Allah na pangalpi na bigoy siya no. Nungsizar ba islinaw sing Allah mapumahang na haibiri habbul waliday mababari haksingi matang da mahaki kalami pa Quran da haibiri madugi mapundi asini nakoy ay natabangapu ka na matalat ka no ay gamana pa ka na masayang gano amasong ima babagalo na nakapagkatawag ka raw masita na Allah kaala na haibiri karigong manakoy na hilingay matamda ima baba animag at kaganis manong dagi ang mahalaw silagay ado ibata pati makoy daw upawahay gano makoy ka sindapo da na gano puno wahay na makoy buwari sa video makoy ki mamang dapit sa nonzo makoy di izzat daw marang di pangali makoy ki puyaka dagi zanna aduga makoy damak Allah da sunna doa taw video hu Allah ay ki ma baba na ay dupit ngay dinung sinadya na luna yopira ko nahan na sumakoy bilung sibiyo san video masita natin anong Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na lawat ni madude adugum na bamisak ado mangka labani adugum na bamisak ado mangka labani hay na ahum naghanna na lawat Matamadu sahabai kirang sing nang kacaki karang mamakal gimiyoy kuno ya Rasulullah nahan makala sa nuhay na ibili pa matamadu Allah ginabi na pa kung pipirak ki adugum na bamisak mahaki ahal o yaba ima babani hiningay ki matamda zannat pang nabuho na hudi bamisak aduguni masitanat na nung mahajarat Abu Umamah radhiyallahu anhu na Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam ginakalagang kacaki haqqul walidain ima babani hakarino Tamadada Allah Rasul na pakong bibirak ki huma jannatuka wa naruka hai budi makoy ani to nahak jannat suni aduga jahannam suni hai budi nahak na makoy bunung sina luna jana tawre aduga makoy bani ki hak singgu mapung phana pangtho labdi makoy ani to nahak jannat ne aduga makoy ki hak singgu mapung phana pangtho re makoy ki thamoy nara thabuk kaya tawre adoy bata budi makoy ani to nahak jahannam ne mahitana kana Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu nahai Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam ki bapam dagita zahuwe kari gumana koy na sejak maragay na pangning laba punsisang na hinding laba adoy batar badi ima babagi sebataw gada bani masita natana Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na masita natana Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu nahay kari gumba Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu nahay Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam bapam dagita zahuwe madudi Ipa ay se jannat ni khwai lagi na pabathu maduni matang maduslai ipa ki harau bana Allah ki harau bani ipa ki asau bana Allah ki asau bani nungsijar bai sing naw sing haqqul walidain ima baba ki hak sing matang sedelo sinjarage nungsijar bai sing naw sing Allah pu ma na ibiri haqqul walidain ima baba sing mapung phana pangtho na koi ima baba na hai bilu ima baba bulu na tau ima baba ki hak sing mapung phana pangtho Nagsijar ba isinaw sa mga babagi at sing mga pungpahan na pangtog dabatar ba di jannat panglod jannat panglod binamag mapungpahan pangtog panglod sing nasibu Allah pangalpi na bigoy sa nawa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.